Gaigande Borabu constituency. Hapa niko Borabu constituency. Hapa ni Kenyoro. Hii ni Kenyoro SDA Primary School. This is a construction of 8-door pit latrine. Imejengwa na Naomi. Naomi alijenga hicho na 1.8 million. Anasema hii kujenga hii ni 1.8 million kujenga hicho. Murara kibasona kabago kabuna mukaroche higo. Oneta mukuna. Oneta mukuna oni kijana. Nere tubwate ndumne vijana ndola tena ki obata sense ndo kora politics national never bono chiro ko bole bujumba. Ndete koro warning to anybody uchukuna murara kibaso. Asaboni ga tiadora pambana nere mpaka geregera ndago to saliti. Kago to saliti abuaro mkora makora. Lakini asabono iga muntu tamukuna. Muntu tamwira kiara. Tigakole siasa yaye gakobu abu. Gakobua abue. Ingi kiagara ngukwa na mangana juzi na agenda koro kimna mangana akakolekana gali chiba shikwebu cha CDF alibora constituency akamako kenda DC's office kaikora kanyole tangi bikoro ya 500,000 nemete simikiro kakubolia abantu emete yasimekwa le ngayere etangi bikira ha ndo china kaka 21,000 ngaye tangi ya 500,000 yere chikundi kama kumuchira chikamatavinga ya tukumirisi kali na tukukura oli ne batiga ya ngasa fasikali obisichirega Eh? Lakini ndekero ikoliwe winto kugina maska. Cherora abeke winto, na wogera abereke nse no njenga ni uja sole. Osondo lakini ndoli. But the plan you have, tuliona kwa mtandao tunajaribu kusema mheshimiwa hajafanya kazi yoyote, hiyo the plan is going to fail. Unajua sasa tumekupata kwa ofisi, tukikupata huko nje itakuwa mbaya. Tumekupata kwa ofisi, tufanye hivi tupatane kwa ground huko nje, ukijaribu kumulika hizo projects zenye hazijafanywa. Na hakuna project ijafanywa hii Borabu. Sawa? Hata nafikiri nitaanzia Kenyoro Primary. Sawa, tupatane Kenyoro. Ya lenda. Bako moseli bate tukumuruani kabisa Murara kibaso. Hakina akale mukale na karako. Kuni zumtego konya Patrick Waserotagere utakuwa one term ngokoleta chigun ase siasa ya Gusii. One term na Zimarati. Ngokoleta chigun ase siasa ya Gusii I want term. Bone ngendo to expected kereta angia letruya Marara torokinga tangia 500,000 teyo. Na hii nju torokia 500,000 nga yere gusi torokia budget yako na kinga golesi miti 200,000 ngagole eke 300,000 ngagole eke 50,000 ikagareka 500,000 tali ole ta chiguni chichiko selimu mronde Murara kama kumuka kagena matanga ase Patrick Waserarenge kirara sa matanga akaikuliva kakwane akaka siasa yaka weda tara mitioni akayakora the acting member of parliament tika muku mutika ko le mukamurali ikondo hey Murara kibaso. Are you coming to talk or you don't want to talk? We don't go nobody. Yeah, just come without aspirants. I am the only member of parliament here. The rest aspirants. Abantu babitona abagwani byamone. Nchengoro kumara bokera sote acting member of parliament. Ina nyereke roke vacant geta yokonero kazi nimeamua kufanya kazi. Na kazi ninafanya na ni kazi safi. The former member of parliament, Patrick Osero, alijenga choo pale ya 1.8 million. That is wastage of public funds. Hiyo ni wizi ya mali ya umma. Jana mimi nimetoka ofisi ya CDF. Wamenunua tank ya plastic ya 500,000 shillings. This attitude, yoko weka abantu baito to be poor, so that you can control the middle of us. It is ending with Murara kibaso. As your current member of parliament, I want to assure you that hakuna siku mimi nitawanunulia torch na gambut na jacket ya 1.8 million hadi mukimbize wezi usiku. The former member of parliament alinunua gambut na torch ya 1.8 million.
oye onye siasa ya rorire genda katika Ben Momanyira negeti ende bali mwana Ben Momanyi bana matavi nera achanga to tavi na kivrangira bya ibire tiga Ben Momanyi achigeti onye siasa agosiro sero tiga Ben Momanyi achigeti let allow that guy to do his politics agoto mo evune ndi vijana eno debre tego chiko sera akubwata sera tukuzi ya change it. That's the mindset we need. Paka mwana ngwete na incense wapo governor race Nyamira County. Jesus Christ. Igo kerago chiko kwana mwamu rali kondo pochoni obuntu tageti Nyamira County. Patrick Osero teya bantu bago boyo. Bono kere ya mente kama wikiranga matiang muraro beiro muromono ntorochi me bodyguard. Okaseni kopanga nira egani yate tokos chomora aras. Alina matanga omuntu asiriri abantu balebirero alina matanga abangina abana n'abagaka batatame baro ndutagiti any form of ruku oraseli sasiria ko omuntu tatabi murara ke basora se toroje bunduki ngokurusi. We will not tolerate any form of gunism in Nyamira County especially. Kisi county ya abantu bakorobo choni bwabo lakini Nyamira we cannot allow. Nyamira mako kumatianga okuno mako kuchigunji kwa deployed nge chire kerenyo matiangi ngo charo nyali bako nganya piko ru Nyamira njana batavi. So in a nutshell mo basse koleta bintevi Nyamira County egendo kene yangu nete mararume ta explosive ndo navire henda gotumia papers chiruta sa auditor general auditor's report and the control of budget no hakurusia mangana abu ochote abese ground. It was expected Patrick Osero no kwara ngiriti chief akachokwa nendo bitaiyo agotabanga office nege ndura bize mabuko office nege tabura ora gachese kete lokaime office ko totabiyeje ogodoro ki office ye nenje chief nonda yakogara morara na chite mpaka so office mo temo ga state taiyo erone ya Ben Momanyi eyo Patrick Osero ga state taiyo iko do not joke with us imuka tebe ke mine kera morara exposure mo basikoli kiguns egendo kene ke gaseneke counter statement ni chairman bono tete kuigwa onye chiefs camp teyo nende muro shua nero marara tebe teyo yareta tonyar inere nje to ku survive borabu ni sikimu abang to bange abaro nabali abaguli pagane ti leadership of integrity, leadership of sense, leadership of clever people. Ndukane tinga muntu mungaini kabiso imugete akagenda borabu akamenyo akagurubu mubwae akamenyo obya kabisa bate ngombe yako kama achoro umweshimigwa ukwimo gate chikuni. That cannot work. That cannot work. Siasa tigia koru tigie mbombo etine tigie mbombo etine eni vijana ndora swageti bado ngweli tora abantu ndugu yangu oyo maso oyo ngo ba litole one by one nduli ko chikotika siasa ya kusiga echiko saliwa ndiyo mno sana bakusiba mindu irachinga kishino subscribe kwa times kandra ko mbati ba mindu ni mwanta ebi mwanse emiga mwanga karachisim ekaratonyara topo ba mindu kake ya saba seseni.